ndizera ko ukomeje kumererwa neza cyane. Uracyari kuri KW'ITSINDA official. Amakipe yo mu itsinda L muri FIFA World Cup 2026 hisanzemo ibihugu bine, no kuvuga Ubwongereza, Croatia, Ghana ndetse na Panama. Ubwongereza muri FIFA World Cup bufigiye bufitemo amateka akomeye cyane mu gikombe cy'isi cya FIFA, nubwo itatwaye ibikombe byinshi ariko ifatwa nk'imwe mu makipe ya mbere ku isi mu mateka y'iri rushanwa. Igikombe cy'isi batwaye nicyo mu mwaka wa 1966, niyo nshuro imwe gusa. Igikombe cyari cyanabereye iwabo mu Bwongereza, bafata icyo bita home advantage cyangwa se amahirwe yo mu rugo. Mu mukino wa nyuma Ubwongereza bwatsinze ibitego 4-2 bya West Germany cyangwa se Ubudage bw'Uburengerazuba, ni nyuma y'uko hari hamaze kubaho iminota y'inyongera extra time. Geoff Halski niwe watsinze hat-trick, niwe wenyine wabikoze kuri finale ya World Cup. Ibi nibyo bigwi bikomeye England yabifite kugeza ubu. Kugera ku myanya yisumbuye, England nanone yagiye igaragaza n'imbaraga zitandukanye kandi mu mikino itandukanye y'ibikombe by'isi. Ndakubwira mu mwaka wa 1990 babona umwanya wa 4 muri semi-finals, 2018 umwanya wa 4 nabwo ubwo bumva bagarukiye muri semi-finals, quarter finals 2022 aho ni muri kimwe cya kabiri. Mu mwaka wa 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, aho hose bagiye babasha kwigeza muri quarter finals. Ibi byerekana ko England cyangwa se Ubwongereza ihora iri mu makipe akomeye ariko ikabura amahirwe yo kuba yatwara igikombe cy'isi, usibye kiriya kimwe rukumbi batwaye. Mu mateka rero n'ibigwi by'abakinnyi bagiye bagira, hariho bita Bobby Charlton, uyu ni umwe mu bayoboye ikipe mu mwaka wa 1966 batwara kiriya gikombe. Hari Gordon Banks, umuzamu w'ibihe byose. Gary Lineker yatwaye urukweto rwa zahabu mu mwaka wa 1986. Hari Harry Kane nawe watwaye urukweto rwa zahabu muri 2018, ndetse na Bobby Moore, uyu ni kapiteni watwaye igikombe cya 1966. Ikipe y'ubu ngubu ifite abakinnyi bakomeye nka Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka n'abandi. Bageze kuri finale ya Euro 2020, bageze muri semi-finals ya World Cup 2018. Rero hari abakinnyi bamaze gutangaza ko bazamanukana muri kino gikombe cy'uno mwaka. Mu bazamu England yahamagaye Jordan Pickford, hari Dean Henderson na James Trafford. Mu bakinnyi bo mu bwugarizi hari Kyle Walker, akaba John Stone, Ali Maguire, Mark Galley, Reece James, Ezri Konsa, hari Dan Burn, Tino Livramento, hari Nico O'Reilly, akaba no bita Jalo Pansa. Mu bakinnyi nibagiwe na Jed Spence, nabo mu bakinnyi bo mu bwugarizi. Ahubwo hagati mu midfielders bahamagaye Declan Rice, Jude Bellingham, Jordan Henderson, bahamagara Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Conor Gallagher, hari James Garner, Morgan Gibb White, Cole Palmer, bahamagara Adam Wharton, Curtis Jones na Angel Gomez. Urumva higanjemo amazina y'abantu bazwi. Mu bakinnyi kandi bazaba bajya gusatira izamu harimo Harry Kane ari nawe kapiteni, Bukayo Saka uramuzi cyane, Marcus Rashford n'inyenyeri, Phil Foden, Anthony Gordon, Noni Madueke, Belechi Eze, Gerard Bowen, Ivan Toney, hari Oli Watkins, Dominique Solanke ndetse na Harvey Barnes. Nakubwira ko Harry Kane mazaba bahanzwe amaso, uyu ni rutayizamu ibihe byose w'Ubwongereza. Bukayo Saka ku muvuduko n'ubuhanga ku mpande asanzwe akinira club ya Arsenal. Jude Bellingham ni umukinnyi ukomeye hagati mu kibuga, naho Declan Rice aba ari mu mutima w'ubwugarizi. Ubu ngubu rero Ubwongereza bugiye kuzakina ikipe igikombe cy'isi bufite ikipe yuzuye inyenyeri cyangwa se abastar, abakinnyi benshi bakina muri Premier League, ubunararibonye n'urubyiruko ruvanze. Akaba ari nimwe mu makipe yitezweho gutwara kino gikombe. Ku ikipe y'igihugu ya Croatia ni kimwe mu bihugu bitangaje cyane mu mateka ya World Cup, kuko nubwo ari igihugu gito cyagiye kigera kure kandi kikarusha aho abantu batatekerezaga ko cyagera. Bageze kuri finale y'igikombe cy'isi 2018. Croatia yageze ku mukino wa nyuma wa World Cup yabereye mu Burusiya, icyo gitsindwa n'Ubufaransa ibitego 4-2. Luka Modric niwe wahawe Ballon d'Or ya World Cup icyo gihe. Ikindi nakubwira ibindi bigwi byabo nuko basoje irushanwa bari ku mwanya wa 3 muri 2022 muri Qatar. Batsinze Morocco ku mukino wa nyuma wa bronze ibitego 2-1. Mu mwaka wa 1998 Croatia yagize World Cup yayo ya mbere nibwo ubundi yagiye yitabiriye. Icyo gihe bageze muri semi-finals basoza ari aba gatatu. Uwo bita Devo Saka yabaye umwe mu bakinnyi beza cyangwa se wanahawe icyo gihe urukweto rwa zahabu Golden Boot mu mateka akomeye cyane. Croatia ifite umwihariko, yageze kuri semi-finals inshuro 3 mu mwaka wa 1998,
1998, 2018 na 2022. Bageze kuri finali inshuro imwe ya 2018 ho nakubwiye batsinzwe n'Ubufaransa. Icyo gihe bari batsinze amakipe akomeye nka Brazil 2022 mu mapenalties. Ubwongereza 2018 semi-finals barabutsinze. Ni igihugu gito, abaturage bato ariko gikora ibitangaza, cyangwa se abaturage bake. Luka Modric uyu ni kapiteni w'ibihe byose na MVP wa 2018. Devo Saka yahawe Golden Boot 1998. Hari Ivan Perisic uyu ni umukinnyi w'ingenzi mu bihe bitandukanye. Nakubwira kandi Dominik Livakovic umuzamu wagaragaye cyane muri 2022. Croatia yamaze gutangaza abakinnyi 26 izakoresha muri World Cup ya 2026 iyobowe n'umutoza bita Zlatko Dalic. Ni ikipe ivanze n'ubunararibonye ndetse n'urubyiruko rugiye rufite impano. Mu bazamu bamagaye Dominik Livakovic, Dominik Kotarski n'uwo bita Ivor Pandor. Mu bakinnyi bakina mu bwugarizi Croatia yiyambaje Jasko Gvardiol, Josip Sutalo, hari uwo bita Duje Kaletakar, hari Marine Pongrazic na Martin Erzic, tutibagiwe Josip Stanisic, Borna Sosa na Luka Vuskovic. Mu bakinnyi bo hagati midfielders Luka Modric kapiteni, Mateo Kovacic, Mario Pasalic na Nikola Vlasic, tutibagiwe kandi Lavro Majer, Martin Batulina, Petar Susic na Nikola Molo, Kristijan Jakic, Toni Fluk na Luka Susic. Mu bakina imbere bazaba bagiye kwataka bahamagaye Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Burimir, Marko Pasalic, Petar Musa na Igor Matanovic. Ku ikipe y'igihugu ya Ghana icyo nakubwira, Ghana ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika byagize amateka akomeye cyane mu gikombe cy'isi, cyane kubera uburyo yagiye igera kure no mu matsinda akomeye. Urugendo rwa Ghana mu gikombe cy'isi, Ghana yitabiriye igikombe cy'isi inshuro 5: 2006, 2010, 2014, 2022 na 2026. Ibi bituma bimwe mu makipe ya Afurika akina kenshi rino rushanwa rya FIFA World Cup. Bimwe mu bigwi bikomeye cyane bagize hari 2010 muri Afurika y'Epfo. Iyi niyo kipe ya World Cup nziza cyane Ghana yaba yaragize, ko yageze muri quarter finals 1/4. Nibwo bwa mbere bari bageze kuri uru rwego. Nayo n'igihugu cya Afurika cyo hamwe na Cameroon na Senegal gusa mu bihe bitandukanye yagize iryo tsinda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze muri 1/4. Yo ni Ghana yatsinzwe na Uruguay kuri penalty nyuma y'umukino w'akataraboneka. Uyu mukino wayo na Uruguay niwo wamenyekanye cyane kubera penalty yabuze mu minota ya nyuma bayihusha. Ibigwi bya 2006 nibwo bwa mbere Ghana ubundi yitabiriye World Cup. Yahise igera muri round of 16 yatsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Czech. Ikipe yari ikomeye cyane icyo gihe, yerekanye ko Afurika ishobora guhangana n'ibihangange by'i Burayi. Iyo ni Ghana. Mu bigwi bya 2014 ndetse na 2022, 2014 Ghana yatsinze Ubudage, igaragaza ko ishobora gutsinda ibihangange. 2022 ntiyageze kure ariko yatsinze Portugal, igaragaza ubushobozi bwayo bwo gutungurana. Bamwe mu bakinnyi Ghana izakoresha muri FIFA World Cup y'uyu mwaka rero nakubwira. Mu bazamu bahamagaye Lawrence Atizigi, bahamagara Benjamin Asale na Joseph Anang. Mu bakinnyi bakina mu bwugarizi cyangwa se muri defense hari uwo bita Gideon Mensah, Baba Abdul Rahman, Alidou Seydou, Abdul Mumim, Jolome Opoku, Jonas Ajetei, hari n'uwo bita Derek Kor, nubwo hari impaka ku rutonde rwa nyuma batari kumwemeranya w'uyu Derek. Mu bakinnyi bo hagati harimo Thomas Partey, Vice Captain, Elisha Owusu, Arikwasi Sibo, Caleb Yilenki, Augustin Bokaye, Kamaldeen Sulemana, Abdul Fatau Isahaku na Mohamed Salisu. Yari ku rutonde rwa mbere ariko afite imvune nk'uko amakuru amwe abigaragaza. Mu bazaba bagiye gukomanga ku izamu rya mukeba kwa adversaire ba rutahizamu harimo Jordan Ayew niwe kapiteni, Antoine Semenyo, hari Inaki Williams, Ernest Nuama, Brandon Thomas Asante, hari Prince kwa Bena Adu, hari Christopher Bonsuba, ufate Mohamed Kudus ntiyitabira kubera imvune, birashoboka ko atazitabira ariko yaba yashyizwe ku rutonde. Igihugu cya Panama ni kimwe mu bihugu bya CONCACAF bifite amateka mashya ariko akomeye mu rugendo rwo kugera ku gikombe cy'isi. Ntabwo ifite igikombe cy'isi cyangwa imikino myinshi ariko ifite inkuru y'amateka yo gutungurana no gukora qualification ya mbere y'ibihe byose, kwitabira World Cup ku nshuro ya kabiri. Ubu ngubu nyuma ya 2018 mu Burusiya nibwo bwa mbere ubundi Panama yitabiriye. 2026 igiye kuba inshuro yabo ya kabiri muri FIFA World Cup. Ibi bituma Panama iba igihugu gito cyateye intambwe nini mu gihe gito. Uwo mwaka wa 2018 mu Burusiya Panama yari mu itsinda rimwe na Belgium cyangwa se Ububirigi, Ubwongereza na Tunisia. Itsinda ritoroshye, yatsinzwe imikino yose uko ari 3 ariko yinjije igitego cyayo cya mbere mu mateka ya World Cup. Iki gitego cyatsinzwe n'uwo bita Philippe Baloy kuri England bakina n'Ubwongereza, bo batsinda ibitego
ibitego 6 kuri icyo kimwe. Nicyo cyatumye Panama yandika amateka yayo ya mbere. Igikombe cyaranze Panama cyangwa se igihe gikomeye ni igitego cya mbere cy'icyo gihe mu mwaka wa 2018 cya Baloy, ari kwitabira World Cup bwa mbere muri 2018, kuba yarageze kuri 2026 nyuma yo gutsinda qualification ikomeye ya CONCACAF ndetse no guhinduka igihugu cyatangiye kugaragara mu mupira w'isi. Aya nayo n'andi mateka baba bagezeho. Panama yamaze imyaka myinshi igerageza qualification campaign nyinshi ariko ntibashe kugera ku ntego. Yabigezeho nyuma yo gutsinda Costa Rica mu mukino wa nyuma wa qualification ya 2017, yabaye kimwe mu bihugu byatunguranye muri CONCACAF. Abakinnyi rero Panama nayo yamaze gutangaza urutonde rw'abantu imanukanye muri biriya bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexico na Canada. Mu bazamu bahamagaye Orlando Mosquera, bahamagara Luis Mejia, Cesar Samudio, ndetse mu bakina mu bwugarizi bazitabaza Cesar Blackman, Jose Quirteles, Amiri Mulilo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Falena, Jose Cordoba, Eric Davis, Giovanni Ramos na Roderick Miller. Mu bakina hagati the midfielders harimo Anibal Godoy ni nawe kapiteni, Adalberto Carrasquilla, hari Carlos Javi, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Rondono. Mu bazaba bagiye gutaha izamu rero hahamagawe intwaro yitwa Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Joseph Fajardo, Thomas Rodriguez. Icyo nakubwira ku byamamare bazaba bitezeho, uyu Anibal Godoy ari nawe kapiteni ngo ni inkingi ya midfielder yo hagati. Adalberto Carrasquilla, uyu ni umukinnyi w'ubuhanga bwo kurema ibitego. Ismael Diaz, uyu ni rutahizamu w'ingenzi wabo. Amiri Mulilo ni myugariro ukina no mu Burayi kuko akinira Besiktas. Icyo nakubwira, Panama izakina World Cup ifite ikipe y'ubunararibonye buvuye muri 2018. Abakinnyi benshi bakina CONCACAF na Europe. Kapiteni Anibal Godoy nk'inkingi y'ingenzi. Ni ikipe ishobora gutungurana nubwo iri mu itsinda rikomeye ry'Ubwongereza, Croatia ndetse na Ghana. Ngayo nguko iri ni itsinda nakubwiraga rya L, ari naryo rya nyuma ririmo Ubwongereza, Croatia, Ghana ndetse na Panama. Iyi ikaba Kivu Waves official, uyu akaba Beato Emmanuel Niyomugabo. Urakoze.